Honda Fit 2002 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Арқанқы абалы. Басы 450 мың сом дейді. Honda Fit 2004 yıl çıkarılgan. Объем 1.5, расход 5.6. Коробка автомат. Басы 350 мың сом. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.5, расход 5.6. Коробка автомат. Ол номерге чалып байланышсаңыздар болады. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Басы 350 мың сом. Ist 2002 yıl çıkarılgan. Объем 1.5, gaz, benzin de bası 400 мың сом. Коробка автомат. Honda Fit 2005 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Бұл біздің арқанқы абалы машинаның. Басы 400 мың сом. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.5, расход 6.7. Коробка автомат. 280 мың сом срочно дейді. Коробка автомат. Бұл қапталқы абалы. Срочно сатылады. Срочно сатылады екен. Ала тұрғандар болса, номерге чалсаңыздар болады. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Бағасы 280 мың сом дейді. Өзіңіздер көріп тұрғандайлы. Бардық жағы. Арқанқы абалы. Honda Fit 2005 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 1.5, 5.6. Бағасы 320 мың сом. Бұл Арқанқы абалы.
Honda Fit 2002 yıl çıkarılgan. Объем 1.5, расход 5.6. Коробка автомат. Bağısı 300.000 сом deydi. Honda Fit. Объем 1.5. Год выпуска 2003. 773 3026 шекелеген номеріне шалып қойсаңыздар болды. Басы 320.000 сом. Біз арқаңқы жана қаптал қабылдарын көрсетпей ойлайсыз сіздерге. Honda Fit 2004 жыл шығарылған. Объем 1.3, расход 6.7. Коробка автомат. Бұл ішкі салону. Көріп қойыңыздар бер. Арқан қабалы. Bazı 280 dediniz be? 260 gen. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6, коробка автомат. Bağısı 450.000 сом. Коробка автомат. Honda Fit 2002 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 6.7 litr. Коробка автомат. Bağısı 250.000 сом. Бұл болса арқаңыз жана қаптал қабалдары. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Bağısı 350.000. Honda Fit. Объем 1.3, 2003 yıl çıkarılgan. Bağısı 225.000 сом. Коробка автомат. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 6.7, коробка автомат. Bağısı 300.000 сом deydi. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.5, расход 6.7, коробка автомат. Bağısı 315.000 сом deydi. Toyota Ist 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, 350.000 сом deydi. Срочно сатылат екен.
Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3. Коробка автомат. Bası 350 bin son. Honda Fit 2003 yıl çıkarılgan. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Bası 350 bin son.